Mga kapuso, atong sayron ang gilatag nga plano sa LGU Davao alang sa nakatakdang COVID-19 vaccination program. Kauban si Davao City Health COVID-19 focal person, Dr. Ashley Lopez. Dr. Ashley, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Hello everyone. Mayong buntag sa tanan tagpaminaw, labi na sa atong mga kapuso diha all over Mindanao. Doc, unang-una sa isgutan ng vaccination program, unsa na bang update sa pag-purchase ug bakuna sa LGU Davao City igun man ang supply nga gikan sa national government? Almost all over the world, we are all preparing for the vaccination, no? Including the Philippines, no? Although wala pa tay acquisition sa vaccine, but I think we are being isa sa pinakadaghan kaso sa tibuok Pilipinas. We're going to be prioritized, no? Because the primary provider po sa atong vaccines ang national government pang yun na mo provide. Although there will be some allocations coming from the local government units, so we can purchase locally, no? But I think more 50% or more of the allocations will be coming from the national government. Kay nagapaabot pa man gyud ta sa allocation sa atong vaccine. It was already, I think it was already announced by Malacanang that there will be some allocations that will be given to Davao City by sometime late February. So we're hoping na madayon ni. Doc, na-mention nimo nga most probably last week sa February mo abot ang katong supply sa bakuna nga gikan sa national government. Both ba pasabot, Doc, nga sugdan na dayon ang pagpabakuna sa mga anaa sa priority list? Dili pa, sir. Actually, there are so many things to prepare, no? Not only on the vaccines, no? Not only in the master listing, we have to prepare an amo pang ginahisgutan ron kung asang lugar ta mag-conduct og immunization. Would it be the health centers alone? Do we have to include the hospitals, or can we do it both ways sa atong health centers sa hospitals, or there are other proposals also. So we have to be cautious because as we know, this is not an FDA approved. That means wala ni sila certificate of product registration, is CPR. What was issued by the FDA is only an emergency use authorization. That means in spite nga they are still under clinical studies, level 3, level 4, no? Wala pa magunahuman ang research ang study, ang clinical studies, but we have to use it is because it is pandemic. We are in an emergency state, no? Doc, sa pagpapakuna, kinsa ba ang mauna o kinsa ba ang mga anaa sa priority list? Katong sa atong master listing, paghimo og lista sa atong mga prioridad, because there are actually 3 major groups gina-classify man nato ang mga bakunahan, no? So we made some listings, tapos we divide it into 3 groups, no? Group A, Group B, Group C. Ang mauna gyud ana sa under sa Group A katong yun atong mga health workers. So in particular, katong atong mga health workers sa government, including na pod ang sa atong mga private. So we're going to prioritize the health workers. Then secondly, under Group A also, we're going to, after mahuman og bakuna ang mga health workers, then we go down to the senior citizens, no? Katong atong mga senior citizens with or without comorbidities shall be provided also as a second priority for our vaccination. And we have also prioritized those groups and yung sa mga indigent group po. So appeal po na sila under Group A. And including those other frontliners, no? Labi na katong atong mga military, frontliners, mga social workers, no? Nga dili medical. So these 4 groups will be under Group A. So mao gina ang priority nato. Doc, sa pagsugod sa vaccination program, libre ba ni ang pagpapakuna, Doc? Certainly, kung gikan sa national government o gikan sa LGU, that will be given for free. There are proposals on sa mga atong mga private sectors nga mo acquire, mo purchase, mo acquire
og mo allocate sa ilahang mga katawhan sa ilang constituents or sa ilang mga empleyado. But everything is still under negotiation pa. What is important to know is that under the guidelines we have for this immunization, kinahanglan tanan nga mahimong pagbakuna sa atong mga katawhan, whether public or private, it should be accounted, no? That's why if there's going to be some private sectors that would willingly allocate their employees with vaccines, they have to coordinate with the Department of Health and the local government unit so that hapsay ang padagan aning atong pagbakuna. Doc, for example, ana-ana ka no sa priority list, pero voluntary lang ba gihapon ang pagpabakuna? Yes, isa na sa atong mga forms na gina-prepareon because before ka operan og kanang bakuna, there's going to be a consent that you should sign. So that means this is purely voluntary. So walay pong sanay. Og Doc, ay muhang mensahe sa tanang mga Davaoenyo labi na kay daghan ang nagduha-duha hangtod sa karon sa immunity nga mahatag sa bakuna kontra COVID-19. Ako mismo, I would kung pwedeng mauna, I would volunteer to be immunized, no, because that is an opportunity for us, no. So dili ta maminaw sa atong mga false claims sa kanang mga haka-haka, no, o sa mga sulti anang imong mga silingan nga mga negative, no, because ginakuha ni siya bago ni siya gi-release. We have to they already weigh the harms and the benefits, no, between the harms and the benefits, and mas dako, mas bugat ang benepisyo sa bakuna kaysa sa harmful effects ani. So that means majority of us will be benefited by this vaccine. So we need the cooperation of everybody. Alright, daghang salamat Dr. Ashley Lopez sa imong oras ug higayon gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi, Doc. Thank you. Salamat po og God bless everyone. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.